Kadong ni mo lo kom Balaalo berupe lo kom ngombe berupe lo kom nyana pan berupe o mi adong ngi ni lesson dong enba mau katiu lesson do katima dit winyone liet kalo tala mo waye ni wan po ngi ti ngom wan pe ti ngom malaj ya chulni har ki tung chel bene no tala waye lo da donc bal gi te chele gane gi criticizing la bon kata ke option bot to der in ma chala tala mi ru yube laj lo la te der ko wala cut ki option me ko la te der mi yap en light mo ka na cut ki option ni ke pangomo investors gina gi lo enu no we dok chalo Basoga jinja chama kuno machine ki ur me don pe meg petime dina mi archulti mai ke nen gin ma bere ngom rio ata long term investment ingom mai ber mera ku ngiyoni kerke to gin ke chi ngiyoni ni ngumi ya no ginu bene yanyim unyo continuously the profit making Gimara yoni makere kar mu jong peron kwalo ne ena ye ke pet yen ma duong ay ngom fwa yen pe bal ngom oran pet fruit crops chalmu yemme oran pet fruit crops chalma para macadamia madul dung te pokoni kachiki testing ni is suitable for our environment oran pet coffee kaka modifying gene setima be oran peto yen maran ko ni baw ki poles chalo we yogi we yogi o perro madwong ka ngom kwaro ni umoko mo ni jal wambe per ngom ni o per yen kwaro Jopadhola ko ka depend on time ngom kwano kere wa ulet uron peto yen rumur leto wa let kere wa timdwa uron peto yen rumo ugwa ma be as a community where when me log beru pero yen tiki power me gwa ngom matek ma lok premier ke nem tu do ngam mi ra pu bere genis lokki kachi ini winyu lokki piateki ko le pojuni wa ke piat yen kaiti ker wili dan yen kaiti ngech piat yen imi dan ko pere isidling wayen mo mi luma grand pet gang ci tui dans yoru grand pet ni ben kere ma pe dans yor ja chwa gi ni pere tu gi ni pere wa ben me kanyo kidong na wario in la terra lobing pi bonkich in la ken gang yu bonkich komi bonkich en man ma ke gwere ki go ini bebe na ta yu bonkich keru kicho keru bonkicho ma duong mera ta ngom ma do ngana wu ki wain dir lo ba churni keru kich ak ngado mo do ko bien way ngom wani ki petit kere ngado mo do ko bien way ngom kwa na ki petit kere Gimara yono ben wa beru ka lo ni konyo ka lo genis Balaalo lo kom chat ngom ming lo kom kwalo ngom endo don karom mi chako lo kom ideas mi gwa ko ne ngoma ke team kede
tama makar kare onu perien ki gwako kich chuka pe por da kich pe bala yor kawa per kich maduong yor madami in chaku factor ni kene mi kich piani kata kich container kana kich gwaka kana petak chemicals mati kich natural ones tie ma gwako kich wel pe ko yor ana puwe matek Abila nere wachon kibo benule tong ki cholpa